Za ruke vodi. Ajde pjesmu, imate neku pjesmu. Ima pjesmu. Pjevajte ako hoćete. Ovo je Suzana, ja mogu gotija. Ovo je pjesma. Bacite tamo s njim. A ja Poturajte tamo, sad ćemo. Brže. snima mene, jel? Brže. Cool, baby. Brže. Pogledajte pitova snim. Ajde. Staroš, pitate snim na pitu. Učitelju, ali se slaže, ide papir, Lena trči, papir sade, Lena pade. Treba ovdje još kolubac. Dajte ovo gdje. Onaj dio gore. Jes. Ti kak si? Leksu žičar. Viš kako si? I ovoga. Kako si? Ti kako si? Joj. Pa šta? Kako šta? Da vidim u tebe lepo. Da vidim. Šta kako si na nas? Ovo da gledam sada. Vika, šta si? Možete tepta Mitra i spomenik. Možete i tepta krana i spomenik. On ima dobi spomenik. Teptajte dobro.
Marko. Pravi ovi. Gledaj, bude kamera. Kad će vas snimat, oni kad putate pažnje. Jesi, samo ništa radi sa vas. I kako ti smatraš da je dobro za I u tebi grade bona. Iz kuće. Kad je ova žila. Uhvati samo sve učenike. Samo ove flaše su mi nešto. Joj, pa vi ste najneurjednija djeca. Nije ovaj novčanik. Vino. Malo glava. Podigli glave. David, evo ovdje jednu kućicu, tamo vikendicu, jedno, dvije, jedan bod, dva boda. A crno. Isto ovdje, par borova, lijepi je zelena boja, pa dobro, ali isto tako koju brezu i tako. Rad nas sad prilike. Dobro je to. Evo i ova super pravi, ajde ova, sam još koju vikendicu napraviti. Dobro je i to je. Odlično. Da vidimo Marka, što Marko radi. Marko posjeća. A? Dobro je, dobro. Dejane, gdje ti je srce? Želim Dejane. Varatko opet. Odlično. Odlično. Dobro je da se neće I doktor, evo. Vidite kako sam načetio baš ločno, nema veze. A vidi se, Darko. A? Kako vidi? Pa vidi, sam da podeblja. Ja misliš hoću. Drži. Se moli.
eto kamere. Eto kamere, Liljo.
Nikolić, dobro. Ajde, radi. Ajde nazad i zađi da. Ajde opet Sinja, stani na loptu. Ajde Jovane, gledaj. Samo njemu. Odlično. Ali je mogao i on da igra. Ajmo, gore! Vraćaj! Dodaj. Hoćete malo proći s ove strane, jer će za ovim stolom djeca da kupići ovu, kako je se još? Gdje mi je Zdravko? Da, evo ove su za mi djevojke. Nado, gdje se malo okreni da čitam da vidi? Nado, okreni se malo. Marko, okreni se malo, evo i ove će djevojke. Izađite. Svi, znači kompletna ekipa ima zadatak, ako nam bude tehnika funkcionisala, uhvatite se za ruke da odigrate jedno kolo, a publika vam sjeduje do 10, ocjena je do 10, idemo.
bila je bolja ekipa Laula i 5 velikih pojena za ekipu Laula. Stručni žiri je jednoglasno odlučio punih i maksimalnih 10 pojena. Ekipa koje, evo ga, jedan čakičar manje i jedna stolica se vraća publici, a mi nastavljamo ples. Jedna stolica manje za publiku, nastavljamo ples. Jedna stolica manje, nastavljamo dalje. Vratimo jednu stolicu publici i idemo dalje.
strana naša. Idemo dalje. Jedna pomoća dalje. Idemo dalje, jedna stolica, dva takmičara.
Dino, upane ti u oko. Uvijek si po štelu dvojcu imao. Kad može doktor da mi svoj koleginicu, mogu i ja njegov. Mogu i ja doktor. Podrazumijeva. Znaš šta, to je otprilike termin kad bi mogli da se sretnimo, da, ono, četvrtak je. Znaš šta, kad kamera... Nije zbolja otok, nije zbolja otok. Konkretan je komentar. Ovo samo snima dok su prazni, ali nemoj poslije lijepo da nam...
više nas. Pošto ću jako pomat, mislim, kasetu. Kako vam se sviđa na Divčibarama? Super! Dobro. Znaš što sam malo probao u papelu? Ne! Zdravo, drugari. Zdravo, drugari. Zdravo, drugari. Zdravo, drugari. Da li su ova deca vredna? Ili ova soba najurednija? Najljepša. Ova je djevojčica najljepša. Najmirnija, najljepše spava. Dobro. Šta radiš ti svog kreveta? Pa ne tako. Posjedajte lijepo, nemojte gledajte, vidit će se to sve. Iga se otvori, sestra i malo razgovaramo. Pazite, slušajte, sad smo kazali. Sad sve radi roditelji. Sad sve, koje sve poslove obavljaju roditelji. Ko bi znao da mi kaže? Da čujemo Mićo. Ljudi se bave stočarstvom, bave se stolarstvom, bave se poljoprivredom, bave se Dobro, još čime se još bavi? zdarstvom. A naravno, ne samo ljudi, ostali i vaši roditelji, tako? Zašto im je potrebno da se bavi svim tim? Zašto im je potrebno? Da imaju novac. A zašto će im taj novac? Zašto im je potrebno taj novac? Polako si. Da kupuju. Kako vam se sviđa na Divčibarama, drugari? Super, super. Dobro. Jeste upoznali cure neke? Imam zaljubljene jednu. Zaljubljamo na redu. Jel to imate frizerski salon? Da. Ko to vam prikažu. Kako vam se sviđa na Divčibarama? Super je. Evo i meni. Jeste dobro? Jeste upoznali neke cure? Ja što se. Bojana, prođi malo tamo. A kako su ove cure vredne? A, cure, Bojana, prođi tamo da te kamera uhvati. Sad je ti, Žilička. Ajmo, protrči ovamo. Ajmo, sine, prođi, nek vidi. Tako, da sve vidiš.
Tako tu vam je fino, Aleksandra, malo da se vidiš. Pa kratko, samo minut imaju. Minut i pol. Čekaj, molim. Snimaj, snimaj. Šta ti je? Bojan, stani ti malo da te kad budeš snimao. Djece! Čekaj! Znači, poslije basketbala po dogovoru, zadržat ćemo se ovdje još 5 minuta, idemo da pogledamo šta nam je to Čikadali snimio na kaseti. Znači, poslije basketbala idemo da pogledamo kasetu. Aplaudir, aplaudir za Čikadali!